Ngithanda nobabili. Uyabhema yini? Angibhemi. Unabo baba bayi2 wena? Cha. Lento kungabi nobaba iyakuhlupha wena ngiyakubona. Iyakuhlupha ufuna ukuba ubaba left right and center yini? Ngifike kumana lapha. Abeni uyangihlolela wena ngathi uyangikhohlwa ukuthi ngubani. So kahle kahle uqala ukumshithana in 2 months nijole cause usisi uthi nina 9 months nijole and then jiki wena umuntu wakho omunye nina 7 months. Sisami ngixolekile abazithu. Yabona ukuthi akuthathe serious. Wena uyangibhemela ne? Uyahleka nawe oniplanile uhlekana. Uyahleka. No sorry asiyiplan Manje uhlekani pho uhlekani? Ana ngumuntu Pho uhlekani? ngihleka ukuthi wenza islima nawe So kuyahlekisa lokho ukuthi mina ngenza islimi. uyaxolisa. Uyangibona ukuthi manje sebayangihleka estradini. Ngenxa yakho futhi. Uyaqhubeka uyahleka besisi. Angisahleki ngihlasela yena manje girl power asambe. Girl power. Girl power ukwenza islima nawe umuntu Ugesi yini ugirl power? Buti Hello. awucacisa indaba yakho ke ithini ke indaba yakho wenze njani? Hayi indaba yami mina angithi ngishilo. Yimi ayihlali yini? Ayihlali yini imeleni? Kumele ihlaliso angithi ngiyasho ukuthi ngifuna Kuyohlalisa yimi kodwa leso sikheberesho sakho sizohamba phela. manje wena ngekuvuma ukuthi ngithathe isithembu. Hawu cha isithembusana sahlula umkhulu wami wenzo sikhona yini? Usho ukuthi kumele ukhiphe oyi1 ngekho usisi yena angeke akhona usho ukuthi lo omunye kumele ahambe. Akekho uzohamba. Wena lokuthi ngakubhadela nemali yoke esikolweni. Uyangikhohlwa manje. Yabo manje sokuqedile abazithu.